Bili smo u samom vrhu druge lige. Dobro. Bili smo drugi na tablici i onda mi je došao poziv Šibenika. Prve Hrvatske lige. Ja 2001. godine. Dobro. I onda sam ja, znam ko danas se sjećam, njih dvojica, di ćeš u Šibenik, zadnji su na tablici, 8 kola prošlo, nemaju ni jedan bod, a osuđeni su za ispadanje. A te godine je ispadalo 5 klubova, smanjivala se liga, jel? Sa 16 na 12, znači 4 direktno i 5 igra kvalifikacija. Znači, a mi zadnji nismo imali boda, jel kako je. I onda sam ja pod njihovom tim dojmom, nemoj, di ćeš tamo, upropastit ćeš, vidjeti karijera ti ide dobro, nije još vrijeme, doće prava situacija, neka druga. I onako ja sam to prespavao, malo onako razmišlja, gledaj ko će čekat, nema tu čekanja, jel? U nogometnom smislu i trenerskom. Šansa se otvori, trebaš je prigrabiti ili te nema, ili ćeš ostati. Ja sam odlučio ići i vjerovao sam u sebe i eto. I Šibenik nije ispao iz lige. I Šibenik nije ispao iz lige, tako je. Svaka čast.